ассалому алайкум тамошобинони азиз, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навид мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардад. Дар студия Дилафрӯз Комилзода. тавре хабар дода будем, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон айни ҳол бо сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд қарор доранд. Дар доираи ин сафар роҳбари давлат рӯзи гузашта аз ноҳияи Айнӣ ва шаҳри Панҷакем дидан намуда, даҳо иншооти наву замонавиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Дар рӯзи дуюми сафари корӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Хуҷанд ташриф оварданд. сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Суғд идома дорад. дар рӯзи дуюми сафари кории пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Хуҷанд ташриф оварданд. Ассалому алайкум. Меҳру муҳаббати сидқи дилонаи мо ба шумо, фарзона фарзанди замон, пешвои бохират, мардинаку хуш омадед. سرزمینеро ҷаҳони обрӯ хуш омадед. чеҳраи хуршед гирад бо шумо ранги навин, посдорӣ ҷашни аҷдоди нумӯ хуш омадед. рӯи меҳан бо шумо зебову нақад ошно, шаҳрсутуни ин диёри тозарӯ хуш омадед. хуш омадед пешвои муаззами миллат ва Суғди бостон. дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва дигар масъулон истиқбол гирифтанд. намояндагони фарҳанг ва ҷавонон дар фазои шукӯҳу фараҳмандӣ ба президенти маҳбуби хеш садоқат ва меҳру муҳаббати бепоёни сокинони вилоятро эҳдо намуданд. سلام ای سروری دولت، راهنمای ملت السلام، راهنمای ملت السلام. این محبت این گلفشانی باشد عرض مهر و احترام. این محبت این گلفشانی باشد عرض مهر و احترام. جام ملت زهی احیاگری ارمانی ملت، زهی 30 سالگی بخت و اقبال شکوهی دور جاودان ملت، زهی 30 سالگی بخت و اقبال شکوهی دور جاودان ملت، شکوهی دور جاودان ملت. ارمانی ماست استقلالیت، جشن بهار است و تهنیت، بر خلق ما سرور بماند. صد اصل ای پیشوای ملت، صد اصل ای پیشوای ملت، السلام ای پیشوای ملت. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Бӯстон ба фаъолияти корхонаи истеҳсоли халтаҳои калонҳаҷм дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Суғдпак оғоз бахшиданд. ин сеюмин марҳилаи корхонаи мазкур мебошад. иттилоъ медиҳанд ҳамкорони мо.
15 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри бӯстон ба фаъолияти корхонаи истеҳсоли халтаҳои калонҳаҷм дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Суғдпак оғоз бахшиданд. корхонаи нави ҷамъияти Суғдпак аз коргоҳи бофандагию дӯзандагӣ иборат буда марҳилаи сеюми истеҳсоли халтаҳои полипропиленӣ маҳсуб меёбад. таъсису фаъолияти коргоҳҳои нав дар баробари саҳмгузорӣ дар рушди иқтисодиёт, афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар ҳалли масоили иҷтимоӣ, аз ҷумла таъсиси ҷойҳои нави корӣ мусоидат менамояд. дар коргоҳҳои бофандагию дӯзандагии нави Суғдпак 150 нафар коргарону мутахассисон бо ҷойи кории баландмуст таъмин гардиданд, ки аксаран сокинони маҳаллӣ аз шаҳру ноҳияҳои Бӯстон, Хуҷанд, Гулистон ва ноҳияи Бобоҷонгафуров мебошанд. ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон муассиси корхона Миръазиз Усмонов иттилоъ дод, ки сикли пурра ва мукаммали корхона таъсис дода шуда, дар маҷмӯъ дар коргоҳҳои ҳар се навбат шумораи коргарону мутахассисон ба беш аз 600 нафар расид. дар ҳамаи се марҳилаи ширкати Суғдпак кори мураттаб дар се баст шабонарӯзӣ 24 соат ташкил карда шудааст. маҳсулоти коргоҳҳои ду марҳилаи аввал талаботи дохилиро пурра таъмин менамояд. дар соли 2021 ба маблағи беш аз 58 миллион сомонӣ халтаҳо истеҳсол ва фурӯши маҳсулот солона ба 40 миллион дона баробар гардидааст. маҳсулоти коргоҳҳои марҳилаи сеюм асосан содирот мегардад. соҳибкори ватанӣ ҳамзамон иттилоъ дод, ки дар минтақаи озоди иқтисодии Суғд корхонаи калони дигари ширкат бунёд меёбад, ки айни ҳол 80% корҳои сохтмонӣ анҷом ёфта, хатҳои технологӣ ворид карда мешаванд ва дар муҳлатҳои наздиктарин ба истифода омода мегардад. дар марҳилаи якуми корхона барои 300 нафар ҷойи корӣ таъсис дода мешавад. пас аз 3 сол бо бунёди боз ду марҳилаи дигар шумораи ҷойҳои корӣ то ба 1000 нафар мерасад. мавриди зикр аст, ки моҳи октябри соли 2013 корхонаи якум оид ба истеҳсоли халтаҳои полипропиленӣ ва моҳи ноябри соли 2017 марҳилаи дуюми ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Суғдпак оид ба истеҳсоли халтаҳои полимерӣ бо иштироки пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба фаъолият оғоз карда буданд. муассис, соҳибкорон ва масъулону мутахассисони корхона баҳри иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат дар самти афзун намудани ҳаҷму номгӯи маҳсулот васеъ кардани корхона иқдомҳои навбатиро амалӣ намуданд. дар давоми 2 сол иншооти нави дуошиёна барои корхонаи сеюм бо ҳамаи инфрасохтори истеҳсолӣ технологӣ бунёд карда шуд. ба президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд, ки корхона бо ҷалби 13 миллион сомонӣ сармояи дохилӣ бо бунёди иншооти истеҳсолӣ дар масоҳати 5000 метри мурабба бо васлу насби хатҳои технологии бофандагию дӯзандагии як қатор давлатҳои хориҷӣ бо иқтидори истеҳсоли зиёда аз 400 000 дона халтаҳои калонҳаҷм дар як сол бо саҳми соҳибкорони ватанӣ таъсис дода шудааст. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иқдоми соҳибкорон ва мутахассисони ширкати Суғдпакро дар таъсиси корхонаҳои саноатӣ, ки саҳмгузорӣ дар татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ мебошад, шоиста арзёбӣ намуданд. бояд гуфт, ки саноатикунонӣ бо суръат ҳамчун ҳадафи чоруми стратегии кишвар қабул гардидааст, зеро рушди саноат асоси таъмин намудани устувории иқтисодиёт бо роҳи зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, таъмини талаботи дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ, баландбардоштани иқтидори содиротӣ, ташкили ҷойҳои нави корӣ маҳсуб меёбад. дар корхона истеҳсоли халтаҳои калонҳаҷми намуди биг бэг дар хатҳои технологии бофандагию дӯзандагӣ шурӯъ аз коркарди ашёи хом полипропилен ва дигар ашёи хоми полимерӣ ба роҳ монда шудааст. дар ин ҷо истеҳсоли пайдарҳамӣ аз коркарди ашёи хом то истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ бо васлу насби 200 адад таҷҳизоти коркарди гранулаҳо, дастгоҳҳои бофандагӣ ва дӯзандагӣ ташкил карда шудааст. таҷҳизоти риштабарорӣ аз коркарди гранула ба 4 адад расонда шуда риштаи полимерӣ истеҳсол менамояд. баҳри афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли матои полимерӣ дастгоҳҳои бофандагӣ харидорӣ гардидааст. дар корхона дар оғози фаъолият 30 адад дастгоҳи бофандагӣ мавҷуд буда, дар марҳилаи дуюм ба 54 адад расонда шуда, имрӯз дар 170 адад дастгоҳҳои муосири бофандагӣ аз ҷумла 2 дастгоҳи тайёр кардани тасма барои истеҳсоли халта матои полимерӣ истеҳсол мегардад. дар хатҳои технологӣ ҳамаи протсессҳои коркарди ашёи хом, респонресӣ, бофтани матои полимерӣ, дӯзандагӣ иҷро карда мешавад. маҳз технологӣ пешрафта аст, ки маҳсулот
бо сифату ҷавобгӯ ба стандартҳои ҷаҳонӣ мебошад. Дастгоҳу таҷҳизот имконият медиҳад, ки халтаҳои полимерӣ ҳаҷмашон ҳархела гуногун истеҳсол карда шавад. мо боварӣ комил дорем, ки маҳсулоти мо бо маҳсулоти заводҳои дохилӣ ва берунӣ рақобат карда метавонад. асосан дастгоҳу таҷҳизот аз ҷумҳурии мардумии чин, тайван, олмон ва туркия ворид гардида, технологияи пешрафта асоси мутобиқ ба сифату стандарт истеҳсол шудани маҳсулот мебошад. дар дастгоҳу таҷҳизоти муосир маҳсулоти мутобиқ ба стандарту сифат ва рақобатпазир дар бозори дохилӣ ва бозори ҷаҳонӣ тавлид меёбад. дар фаъолияти корхона ва идоракунии таҷҳизот мутахассисон низ нақши асосиро мебозанд. ҳамаи он таҷҳизотҳое ки дар корхонаи мо вуҷуд доранд пурра бо қувваи мутахассисони маҳаллӣ васлу насб карда шуда истифода мешаванд. коргарон асосан занону духтарони маҳаллӣ буда дар ҳама намуди дастгоҳу таҷҳизот маҳсулот истеҳсол менамоянд. халтаҳои калонҳаҷми полипропиленӣ барои банду басти консентрати маъданҳои кӯҳӣ, масолиҳи бинокорӣ чун сементу оҳак ва бор кардану кашондани онҳо тавассути мошинҳои боркашон ва вагонҳо мутобиқанд. гунҷоиши маҳсулот вобаста ба наву намуд ва борбардории халтаҳои биг-бэг аз 500 кг то 2 тонна мебошад. ашёи хом аз давлатҳои чин, қазоқистон ва федератсияи русия бо истифода аз имтиёзҳои давлатӣ ворид карда мешавад. биони корхонаи суғпак ва ширкатҳои ин давлатҳо оид ба таъмини ашёи хом шартномаҳои ҳамкории дарозмуҳлат баста шудааст. корхонаи суғпак барои ҳамаи корхонаҳои соҳаи кӯҳкории кишвар чун комбинати маъдани кӯҳии анзоб, ширкати кӯҳии саноатии тоҷикистону чин, корхонаҳои истеҳсолкунандаи масолиҳи бинокорӣ аз ҷумла корхонаи оҳаки ғончӣ халтаҳои калонҳаҷм таъмин менамояд. ҳамчунин як қатор корхонаҳои ватании ин соҳаҳо оид ба харидории маҳсулоти корхона нақшаҳо пешниҳод намуданд. мутобиқ ба ин талабот корхона ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро зиёд мекунад. айни ҳол дар кишвар 6 корхонаи халтабарорӣ бо иқтидори умумии истеҳсоли зиёда аз 170 миллион дона халтаи полипропиленӣ дар як сол фаъолият доранд. ин ҳаҷми маҳсулот аз талаботи бозори дохилӣ зиёд мебошад, зеро тибқи ҳисобҳои пешакӣ талабот ба ин гуна халтаҳо дар субъектҳои гуногуни ҷумҳурӣ дар як сол 150 миллион дона аст. таъсиси корхонаҳои халтабарорӣ ва афзоиш дода шудани ҳаҷми истеҳсол ба коҳиш додани воридоти ин маҳсулот мусоидат менамояд. агар соли 2018 халтаҳо барои банду басти маҳсулот ба маблағи 3.8 миллион доллар ворид карда шуда бошад, дар соли 2021 воридот ба маблағи то 1.6 миллион доллар кам гардидааст. яъне дар ин самт дар таъмини талаботи дохилӣ ҳиссаи маҳсулоти ватанӣ меафзояд. дар моҳҳои январ ва феврали соли 2022 дар ин корхонаҳои ҷумҳурӣ беш аз 15 миллион дона халтаҳо истеҳсол карда шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли қаблӣ қариб 34% зиёд аст. аз соли 2017 то ин ҷониб дар шаҳри Бӯстон зиёда аз 16 адад корхонаҳои истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба истифода дода шуд, ки дар ҳамин 16 адад корхонаҳои бузурги саноатӣ бевосита асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок намуда ифтитоҳи расмӣ бахшиданд. барои боз ҳам расидан ба ҳадафи миллиамон мусоидат мекунад. бояд ёдовар шавем, ки дар шаҳри Бӯстон зиёда аз 38 адад корхонаҳои саноатӣ амал мекунанд, ки дар инҳо наздики 2000 нафар сокинони минтақа ҳам аз шаҳри Бӯстон ҳам аз шаҳру ноҳияҳои назди шаҳри Бӯстон ба ҷойҳои кори доимӣ таъмин гардиданд. ба истиқболи ҷашни муқаддаси 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи солҳои рушди саноат солҳои 2022-2026 мақомоти иҷроия кумитаи давлатии шаҳри Бӯстон ва ҳама соҳибкорону мутахассисони шаҳри Бӯстон иқдом гирифтанд, ки зиёда аз 20 адад корхонаҳои саноатиро сохта ба истифода диҳанд, ки барои боз ҳам зиёд кардани ҳаҷми маҳсулоти саноатии ватанӣ ва маҳсулотҳои воридотивазкунанда ва ба содирот нигаронида шуда мусоидат намоянд. эълон намудани ҳадафи чорум, ҳадафи саноати кунунӣ ва ҳамчунин 5-солаи эълоншуда дар самти саноат пеш аз ҳама имконияти навро барои сармоягузорон, барои соҳибкорони ватанӣ, барои соҳибкорони бурунмарзӣ, ки мехоҳанд дар ҳудуди минтақаҳои озод ё ки саноати шаҳрҳо, ноҳияҳои гуногуни Тоҷикистон корхонаҳои саноатӣ кушоянд, як пайти мусоидро фароҳам овард. хусусан дар шаҳри Бӯстон пай дар пай таъсис ёфтани корхонаҳои саноатӣ гувоҳи он аст, ки тоҷирон, соҳибкорон ва умуман сармоягузорон аз ин фурсати муносиб хеле
ба маврид истифода бурда истоданд ва корхонаҳоро таъсис дода истоданд. Хатти нави истеҳсолии сухтпак дар шаҳри Бӯстон ки намунаи маҳсулоти содиротиро зиёд карда истодааст, як иқтидори нав, як манбаи воридоти нав барои буҷаи шаҳри Бӯстон хоҳад буд. бо фаъолияти корхонаи нави ҷамъияти сухтпак дар шаҳри Бӯстони вилояти Суғд истеҳсоли халтаҳои ҳаҷмашон гуногун дар мамлакат солона то 4-5 миллион дона зиёд карда мешавад. ҳамчунин дар ҷамъияти сухтпак ки аз соли 2013 инҷониб фаъолият дорад, халтаҳои ҳаҷмашон хурд истеҳсол карда мешаванд ки дар корхонаҳои соҳаҳои масолиҳи бинокорӣ, хӯрокборӣ ва савдою хизматрасонӣ барои банду басти орду шакар, хӯроки чорво, семент, гаҷу оҳак, нуриҳои минералӣ ва ғайра истифода мегарданд. дар корхонаи сухтпак истеҳсоли халтаҳои ҳаҷмашонхӯрд дар як сол то 50 миллион донаро ташкил медиҳад. соҳибкорони ватанӣ ва мутахассисони корхона бо вориди технологияҳои пешрафта ва омӯзиши бозори дохилию хориҷӣ истеҳсоли маҳсулоти ҷавобгӯ ба сифату стандартро ба роҳ мондаанд ва ҳаҷми истеҳсолро зиёд мекунанд. халтаҳои полипропиленӣ маҳсулоти пурра ивазкунандаи воридот мебошад ва маҳсулот содирот мегардад. муассис ва соҳибкорони ҷамъияти сухтпак дар осиёи марказӣ бозори ин гуна маҳсулотро аз худ кардаанд. ҳоло халтаҳои истеҳсоли корхона ба давлатҳои хориҷӣ, ҷумҳурии Қазоқистон ва Федератсияи Русия содирот карда мешаванд ва дар давлатҳои хориҷӣ дур ба маҳсулоти корхона талабот пайдо шудааст. баъди шиносоии пурра бо корхона ва шароитҳои фароҳам овардашуда, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо коргарону мутахассисон ва роҳбарияти корхона аз наздик суҳбат намуда, ба соҳибкорон барои обод кардани як гӯшаи ватан, иқдомҳои созандагӣ ва саҳми муносиб дар раванди саноатикунонӣ баҳои арзанда доданд. 10 сол пеш пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вақти сафари корияшон ба Республикаи Қазоқистон ҳамаи соҳибкорои тоҷикро дар шаҳри Остона ҷамъ карда ба мо насиҳат карданд ки ба ватани худ сармоягузорӣ кунем, дастгирӣ кунем, дар ободии ватан саҳмгузор бошем. шахсан худам аз маслиҳатҳои президентамон қувват гирифтам, илҳом гирифтам. 2013 якум корхонаро бо иштироки ҷаноби олӣ ба истифода додем. марҳилаи дуюми корхонаро 2017 ба истифода додем. мо соҳибкорон ва аҳли корхонаамон хеле миннатдор ки бори дигар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба корхонаи мо ташриф оварда навбати сеюми корхонаамонро расман оғоз бахшиданд. марҳилаи якуми дуюми мо ин барои пур кардани бозори дохилӣ буд. ҳамаи намудҳои бастабандӣ ва инчунин халтаҳои полипропиленӣ воридот мешуд. алон 90% халтаҳои полипропиленӣ ва дигар бастабандиҳои полипропиленӣ воридот намешавад. дар худи дар Тоҷикистони худамо истеҳсол мешавад ва бозорро мо таъмин карда истодаем. маҳсулоти марҳилаи сеюми корхонаи мо ин асосан барои корхонаҳои маъданҳои кӯҳӣ мебошад ки мо имконият дорем ки ин корхонаҳоро бо ин намуди бастабандӣ таъмин намоем. ман боз як чизи дигарро таъкид кунам ки дар минтақаи озоди иқтисодии Суғд мо корхонае бунёд карда истодаем ки дар он то 1000 нафар ҷои корӣ мешавад ки марҳилаи якуми ин корхона 80% аллакай омода шудааст. баъд аз ба истифода додани ин корхона имконият пайдо мешавад ки дар мо ҳаҷми зиёди масолеҳи худро, халтаҳои бузург яъне бигбегро содирот кунем ба ҷумҳурии Қазоқистон, Федератсияи Русия ва Республикаи Беларус. нақшаи мо ин аст ки ба хориҷи дур содирот кунем. роҳбари давлат дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳамчунин як корхонаи асфалтбарориро ба истифода доданд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди муассисаи корҳои механикакунонидашудаи Сомонӣ аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Ҷамшед Наимов бунёд шуда, иқтидор дорад дар як соат 120 тонна асфалти хушсифат истеҳсол намояд. 15 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
дар ноҳияи бобоҷон ғафуров корхонаи асфалтбарории ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди муассисаи корҳои механиккунандашудаи сомониро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. корхонаи асфалтбарорӣ бо технологияи замонавӣ дар доираи эълон шудани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ ҷамшед наимов дар минтақаи рухаки деҳоти ғозиён дар масоҳати 1 гектар замин бунёд карда шудааст. барои иҷрои корҳои сохтмонӣ ва васлу насби таҷҳизоту технологияи муосир 3 миллиону 100 ҳазор сомонӣ сармоягузорӣ шудааст. коргарони ширкат нақша доранд ки дар ояндаи наздик хатти нави коркарди регу шағалро мавриди истифода қарор диҳанд. дар натиҷа боз чандин нафар бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин мешаванд. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маълумот дода шуд ки технологияи корхона аз кишварҳои пешрафта ворид карда шудааст. корхонаи асфалтбарорӣ иқтидор дорад ки дар як соат 120 тонна асфалти хушсифат истеҳсол намояд. фаъолияти корхона бо гази табиӣ ба роҳ монда шуда дар масофаи зиёда аз 2 километр хатти лӯлаҳои газӣ кашида шудааст. барои кашондани асфалт зиёда аз 10 техникаи пуриқтидор харидорӣ гардааст. мавриди зикр аст ки ширкати ватанӣ аз соли 2007 фаъолияти худро оғоз намуда самти фаъолияташ ба корҳои сохтмони механикӣ нигаронда шудааст. давоми 2 соли охир бошад ҷамъият ба корҳои роҳсозӣ машғул гардида дар ободонии роҳҳои мошингарди дорои аҳамияти байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ ҳиссаи арзанда мегузорад. яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати мамлакат бо бунёди корхонаҳои нав ташкили ҷойҳои нави корӣ мебошад. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани корхонаи коркарди регу шағал ва асфалтбарории ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди муассисаи корҳои механиккунандашудаи сомонӣ 30 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ ва 70 нафар бо кори мавсимӣ дар умум 100 нафар бо ҷойи кор таъмин гардиданд. дар марҳилаи аввал музди маоши кормандони корхона ба ҳисоби миёна 3000 сомонӣ буда минбаъд он баланд барошта мешавад. дар асоси дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат эълон гардид. ширкати мо тасмим гирифт ки таҳти ин дастури супоришҳо корхонаи асфалтбарорӣ ба истифода дода шуд. коргоҳе ки ҳозир мо васлу насб кардем қариб ки дар ҷумҳурӣ бо ин хел технология корбарӣ нест. ин технология навтарин мебошад. дуюмаш ин ки бо истифодаи гази маҳаллӣ ина ба роҳ мондем ки барои арзон кардани ҳамин маҳсулот мусоидат мекунад. соли 2021 мо 8 километр роҳро асфалтпӯш карда зиёда аз 20 километр барои таъкурсӣ хобондем барои рӯзҳои наздик ба асфалт гирифтам. ин роҳ дар минтақаи Зарнисор, шаҳраки Зарнисор ва як қисми ноҳияи Мастчоҳ мебошад. бо мақсади саҳм гузоштан дар рушди соҳаи саноат то соли 2026 дар вилояти Суғд бунёди беш аз 700 корхонаи хурду бузурги саноатӣ ба нақша гирифта шуда соли равон 145 корхона ба истифода дода мешавад ки аз ин шумора 20 корхона ба ноҳияи Бобоҷон Ғафуров рост меояд. дар 3 моҳаи аввали соли 2022 дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 7 корхона ва хатҳои нави истеҳсолӣ ба фаъолият шурӯъ намуданд ки дар натиҷа зиёда аз 100 нафар шаҳрванд бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин шуд. як сол мешавад ки дар ин ширкати ҷДММ Сомонӣ кор карда истодам. шароит хуб аст. сари вақт маоша метиҳад, таъмин мекунад. пешмои миллат дар раҳмат мегӯям ки соҳибкорро дастгир кардистад. 3 моҳ шуд мо заводро сохтем, ба кор даромад. дар вилояти Суғд 14 корхонаи асфалтбарорӣ фаъолият доранд. танҳо дар давоми 8 соли охир дар шаҳру ноҳияҳои вилоят роҳҳои мошингард тармим ва аз таъмири асосӣ бароварда шуд.
пешвои миллат дар деҳоти ғозиёни ноҳияи бобоҷон ғафуров хатти оби полизӣ ва боғи интенсивии хоҷагии деҳқонии Сомониро ифтитоҳ карданд. Боғи интенсивӣ дар масоҳати 13 гектар бунёд карда шуда, барои обёрии боғ ки бо усули қатрагӣ пешбинӣ гардидааст, дар масофаи 800 метр қубурҳои қутрашон 75 мм хобонда шудааст. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар вилояти Суғд дар деҳоти ғозиёни ноҳияи Бобоҷон Ғафуров хатти оби полизӣ ва бунёди боғи интенсивии хоҷагии деҳқонии Сомониро ифтитоҳ карданд. боғи интенсивии хоҷагии деҳқонии Сомонӣ дар масоҳати 13 гектар бо иқдоми муассисии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди муассисаи корҳои механиккунандашудаи Сомонӣ Олимҷон Неъматзода бунёд карда шудааст. барои обёрии боғ ки бо усули қатрагӣ пешбинӣ гардидааст, дар масофаи 800 метр қубурҳои қутрашон 75 мм хобонда шудааст. минтақае ки мо қарор дорем минтақаи Рухак ном дорад, яъне ки аз тарафи олимон ташхиси хок гузаронда шуд. хокҳои инҳо ба хоксаранги сабуки гили мувофиқ мебошад, аз дараҷаи сангнокишон бошад, миёна ва баланд мебошанд. дар қабати 30 сантиметре ки аз тарафи олимон ташхис гузаронда шуд, ишқори ин ба 6.7 баробар мебошад, яъне ки ин барои дарахшнонӣ, яъне ки барои бунёди боғ зироаткорӣ мусоид мебошад. аз тарафи олимон бо тавсия дода мешавад ки дар вақти пеш аз шудгор кардан дар ин ҷо накам аз 50 тонн пори маҳаллӣ, яъне ки пори парранда, яъне ки чорвои калон ворид карда шавад ва дар вақти моҳи июл гармшавӣ ҳаво ба миён меояд ки барои растанӣ, яъне зироат дарахт марҳилаи муҳим мебошад. мо дар ҳамин марҳила бояд аз таъмини обҳои обёрӣ кам набошад ки дар ҳамин марҳилаи асосӣ барои бунёди боғ мебошад. маълумот дода шуд ки дар масоҳати 11 гектар ниҳолҳои бодом ва дар боқимонда замин ниҳоли зардолу ки аз хоҷагиҳои ниҳолпарварии ватанӣ дастрас гардидааст, бо тавсияи мутахассисони соҳа шинонда шудааст. барои амалӣ шудани ин ташаббуси нек 250 000 сомонӣ маблағ равона шуда, дар натиҷа 15 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин шуданд. агар боғҳои анъанавӣ 4 сола 5 сола баъди бунёд агар ҳосил ба даст оварда шавад, боғҳои интенсивӣ аллакай дар дуюм сеюм сол мо ҳосил дилхоҳ гирифтан мумкин. акун сифати мева беҳтар мешавад. ҳамаи намуди корҳои агротехникӣ ба монанди пошидани зархимикатҳо, чиндани мева беҳтар аст. асосан аз тарафи олимон аз сабаби ки дар минтақаи Рухак хокашон кам ҳосилу бисёр шағалреза бисёр мебошад, мо ҳам таъминоти об дар ин ҷо кам дида мешавад, боришоти солона кам. барои ҳамин мо асосан дарахтҳои мевадиҳандаи бодом, як-ду навъҳое ки чормағз, анор, навъҳои чормағз барои хушки тобовар ҳаст, анимиҳои тавсия дода мешавад. заминҳои минтақаи Рухаки деҳоти ғозиён бо сабаби набудани оби полизӣ солҳои зиёд аз истифода берун монда буд. дар асоси ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, заминҳои мавзеи Рухак марҳила ба марҳила ба гардиши кишоварзӣ ворид гарда истодааст. бино ба маълумоти идораи замини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, заминҳои мавзеи Рухак 2351 гектарро ташкил медиҳад. ба андешаи олимони соҳаи кишоварзӣ, обу хоки мавзеи Рухак барои парвариши дарахтони бодом, зардолу, анор ва чормағз мувофиқ мебошад. дар сурати пурсамар меҳнат намудан ва риояи ҳатмии қоидаҳои агротехникӣ, ниҳолҳои шинондашуда дар соли дуюму сеюм самар медиҳанд. бо тавсияи мутахассисон дар ин мавзеъ майдони боғот сол аз сол зиёд мегардад. бунёди боғҳои интенсивӣ назар ба боғи анъанавӣ афзалияти бештар дорад ва аз лиҳози даромаднокӣ боғи интенсивӣ бештар манфиатовар мебошад. дар 1 гектар боғи интенсивӣ то 1200-1300 бех ниҳол шинонда шуда, ҳосили дарахтони қадпаст асосан ба содирот нигаронда мешавад. бо ҳамин мақсад майдони боғи интенсивӣ бештар гардида, боғдорон ба парвариши дарахтони қадпаст зиёдтар таваҷҷӯҳ доранд. мо дар асоси дастурспоришҳои пешвои муаззами миллат кӯшиш карда истодаем ки дар заминҳои талу теппаҳо, заминҳои ғайрикишоварзӣ, заминҳое ки бо баъзе сабабҳо тӯли чанд сол аз кишт берун мондан, мо кӯшиш карда истодем сол аз сол дар ҳамин заминҳо боғҳои нав бунёд карда истодем. дар ноҳия
охири 4-5 солу мо 177 гектар боғои интенсив бунёд кардем. Ин ҳам бошад ҳама навъҳое ки ба содирот равона шудааст пеши аллакай боғҳо ба ҳосил даромаданд. Мо ҳар сола дар ноҳия 50-60 гектар токҳои кӯҳна ки солҳои тӯлонӣ истифода бурда шуданд барқарор карда истодем ва 280 гектар то 300 гектаре боғҳои кӯҳна барқарор карда истодем. рушди боғу токпарварӣ дар мамлакат аз бахшҳои афзалатноки соҳаи кишоварзӣ ба шумор меравад. бино ба маълумоти оморӣ дар вилояти Суғд 4490 гектар боғи нав бунёд карда шудааст ки ин нишондод 175% иҷрои нақшаро ташкил медиҳад. дар ин давра ба ҷои 2046 гектар 4958 гектар боғҳои кӯҳна барқарор гардид. дар шароити кӯҳсори Тоҷикистон бунёди боғҳои нав дар талу теппаҳо ва дар заминҳои солҳо бекорхобида амри муҳиму зарурӣ дониста мешавад. дар ноҳияи Бобуҷон Ғафуров майдони боғот 10533 гектар буда соли ҷорӣ дар масоҳати 268 гектар боғ бунёду барқарор карда шудааст. ҳамасола ҳосили боғот ҳам дар шакли тару тоза ва ҳам дар шакли хушк карда шуда ба кишварҳои дуру наздик содирот карда мешавад. соли 2021 аз вилояти Суғд ба кишварҳои хориҷ 44555 тонна хушкмева ба маблағи 16,2 миллион доллар содирот шудааст. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ҷаборрасулов ба фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди органик Яндо оғоз бахшиданд. ин корхона ба коркарди нахи пахта ва истеҳсоли ришта машғул аст ва 100 нафар сокини маҳаллиро бо ҷои кори доимӣ ва музди маоши хуб таъмин менамояд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ҷаборрасулов ба фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди органик Яндо оид ба коркарди нахи пахта ва истеҳсоли ришта оғоз бахшиданд. коргоҳи органик Яндо дар деҳоти хулакандози ноҳия дар масоҳати 227 гектар ҷой гирифта ифтитоҳи коргоҳ идомаи хати истеҳсоли органик Янд мебошад ва он бо саҳми соҳибкор Даврон Ахмедов бо харҷи маблағи сармоявӣ 37 миллион сомонӣ таъсис дода шудааст. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатии худ қайд намуданд ки амалигардонии ҳадафи стратегии саноаткунонӣ бо суръати кишвар имкон медиҳад ки рушди устувори соҳаи саноат ҳамчун тавлидкунандаи арзиши баланди иловашуда таъмин гардида дар ин раванд даҳҳо ҳазор ҷойи нави корӣ ташкил карда шавад. дар ҳақиқат дар Тоҷикистони соҳибистиқлолӣ мо барои ба бунёди корхонаҳои нави саноатӣ ва истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ воридоивазкунанда ва ба ин васила зиёд намудани ҷойҳои нави корӣ хеле зиёд аст, хусусан дар бахши истеҳсоли пахта ва то дараҷаи ниҳоии коркарди он. корхонаи навтаъсиси органик Янд ки самти фаъолияташ истеҳсоли риштаи дутоба мебошад метавонад на танҳо корхонаҳои ватанӣ бо ин намуди ришта таъмин намояд, балки истифода аз ҳама имтиёзу дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки барои соҳибкорӣ пешниҳод шудааст маҳсулоти худро ба хориҷии кишвар низ содирот намояд ки талаботи зиёд дорад. дар марҳилаи аввали оғози фаъолият коргоҳи органик Янд иқтидори истеҳсолиро ба миқдори 5000 тонна ба нақша гирифта бо ба истифода додани коргоҳи органик Янду иқтидори корхона ба истеҳсоли 7000 тонна ресмонҳои пахтагин баробар мегардад. дар коргоҳи нав то 100 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва музди маоши хуб таъмин гаштанд. мо занони духтарони ноҳияи Ҷаборрасулов миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки дар ноҳияи мо чунин корхона мавриди истифода қарор гирифт ва мо занони духтарони хонашинро ба ҷои кори доимӣ таъмин намуд. барои мо коргарон дар корхонаи шароитҳои хуб ба мисли бумгоҳи тиббӣ, ошхонаи ҷои истироҳат ва ғайра фароҳам оварда шудааст. мо ҷавобан ба ин ғамхориҳои давлати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ваъда медиҳем ки кори худро ба сифати баланд анҷом дода дар самти саноаткунонии кишвари азизамон сахми худро гузорем. ман сокини ноҳияи Ҷаборрасулов то имрӯзи ҷои кор надоштам. бисёр хурсандам ки нақс бо дастгирии бевосита пешвои маъзами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаи дигар дар назди органик Янд ба истифода дода шуд ва зиёда аз 100 нафар сокинони маҳаллӣ соҳиби ҷойи кор гаштаанд. хурсандиовар аст
که حکومت جمهوری تاجیکستان به نقش زن در جامعه بسیار دقت جدی می‌دهند و ما زنان دختران تاجیکستان در تمام ساخت‌های می‌توانیم فعالیت نموده در رشد معارف، تندرستی، صنعت، اقتصادیات، کشاورزی، ساختمان و غیرها سهم خود را گذاریم. برای استحصال محصولات پختگین، تجهیزات و تکنولوژی معاصر شرکت موراتای ژاپن وصل و نصب گردیده، اقتدار سالانه آن استحصال 2000 تن رسمانی دوتابه است. این اقدام در اساس دستور هدایت‌های پیشوای ملت محترم امومالی رحمان اوید به وسع نمودن دایره استحصالی کارگاه و زیاد نمودن حجم استحصالی محصولات پختگین با کارکرد نرخ پخته میباشد. طبق دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت محترم امومالی رحمان جهت رسیدن به هدف چهارم ملی یعنی صنعت کنونی با سرعت کشور در مقیاس ولایت 8 کارخانه‌های رساندگی با اقتدار لایحه‌ای 38500 تن کارکرد نخ پخته فعالیت داشته در 3 ماهه اول سال جاری از جانب این کارخانه‌ها 880 تن نخ پخته کارکرد شده است. در کارخانه ارگانیک یعنی ناحیه جبور رسولوف سیکل پور کارکرد نخ پخته به راه مانده شده. در 3 ماهه سال جاری در این کارخانه 249 تن کالابای پختگین استحصال شده است. امروز با اشتراک به واسطه سروری دولت مرحله دوم کارخانه رساندگی ارگانیک یعنی با استحصال رشته دونوگه به استفاده داده شد و کارخانه 100 نفر زنان و دختران محلی را با جای کار دائمی تامین نمود. در زمینه کارخانه‌های رساندگی ولایت محصولات واردات عوض کننده به صادرات نگرانیده شده استحصال شده به دولت‌های خارجی صادرات شده ایستاده است. ضمن شناسایی با فعالیت کارخانه نو پرزیدنت مملکت محترم امومالی رحمان به اقدام صاحبکار وطنی بهای ارزان دادند. در جمهوری تاجیکستان افتتاح با کاراندازی چنین کارخانه‌های کارکرد نرخ پخته امکانیت می‌دهد که اشیاء خام وطنی پخته هرچی بیشتر کارکرد شده محصولات خوش‌صفت استحصال گردد. قبلا در کارخانه ارگانیک یان رسمان‌های پختگین استحصال می‌شدند و با گذاشتن خط نو استحصالی زمانوی رسمان‌های دوتابه و سه‌تابه کرده می‌شوند که بنا به تحلیل متخصصان در کارخانه‌های بافندگی وطنی و خارجی طلبات زیاد دارند. در برابر تامین کارخانه‌های وطنی بافندگی دوتابه و سه‌تابه امکانیت بلند برداشتن اقتدار صادرات کارخانه از این حساب به میان می‌آید. اطلاع داده شد که محصولات استحصال نموده کارخانه جمعیت دارای مسئولیت محدود ارگانیکیان به فدراسیون روسیه و ترکیه صادرات کرده می‌شود. هدف اساسی بنیاد چنین کارخانه زمانوی این پیش از همه سهام‌گذاری در صنعت کنونی با سرعت کشور در سالهای رشد صنعت که از جانب پیشوای معظم ملت محترم امومالی رحمان در جمهوری تاجیکستان 5 ساله رشد این ساحه اعلان گردیده است و تامین ساکنان با جایهای کاری دائمی و معاش خوب میباشد. اهل کارخانه ارگانیک یان عزم دارند محصولات نو استحصالی را به کشورهای ترکیه، چین و کره صادرات نمایند. صاحبکاران ولایت سوخت از جمله اهل کارگاه ارگانیک یان مقصد دارند با تطبیق اقدام‌های شایسته بنیاد و کاراندازی کارخانه‌های استحصالی در تطبیق هدف چهارم ملی صنعت کنونی با سرعت کشور و سالهای رشد صنعت سالهای 2022-2026 سهم ارزان گذارند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در شهرک مهرآباد ناحیه جبار رسولوف کارخانه استحصال خوراک آمیخته چاروا و پرنده را به استفاده دادند. برای بنیاد و تامین تجهیزات تکنولوژی 6.5 میلیون سامانی مبلغ خرج شده است. در ادامه سفر کاری در ولایت سوخت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در شهرک مهرآباد ناحیه جبار رسولوف کارخانه استحصال خوراک آمیخته چاروا و پرنده جمعیت دارای مسئولیت محدود سامان کشاورز را به استفاده دادند. کارخانه مذکور با سهم صاحبکار وطنی الهام باباجانوف با مقصد تامین کارخانه و کارگاه‌های چاروداری و پرنده پروری با خوراک آمیخته تیار تأسیس داده شده است. برای بنیاد و تامین تجهیزات تکنولوژی 6.5 میلیون سامانی مبلغ خرج کرده شده است. دستگاه و تجهیزات استحصالی از شرکت با نفوذ دازاگرای شهر نیژنی نوگورود فدراسیون روسیه خریداری و نصب کرده شده است. تجهیزات تکنولوژی معاصر بوده مطابق با تکنولوژی‌های استحصال خوراک چاروا و پرنده در یک چند مرحله از جمله کارکرد باغی، فشار کنی، میده کنی و بندوبست صورت میگیرد. کارگاه اقتدار دارد در یک شبانه روز از 100 تا 120 تن، در یک ماه 3600 تن و در یک سال 42000 تن خوراک آمیخته چاروا و پرنده استحصال نماید.
دستگیری و پیشنهاد امتیازهای حکومت جمهوری تاجیکستان به صاحبکاران ما را رهبران کرده در سالهای رشد صنعت که از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامالی رحمان در پیام نوبتیشان اعلان نمودند ما را بار دیگر وادار می نماید که در سمت صنعت کنانی کشور همچون هدف چهارم ملی سهمگذار بوده کارخانه‌های خرد و بزرگ صنعتی را بنیاد نموده ساکنان را با جای کاری و معاش خوب تامین نماییم و محصولات خوش‌صفتی وارد عوض کننده وطنی استحصال نماییم. در آینده در نقشه داریم در نزد کارخانه مذکور کارگاه استحصال آب را راه اندازی نماییم که باور دارم آن هم در صنعت کنانی مملکت سهم خود را می‌گذارد. برای استحصال خوراک چروا و پرنده اشیاء خام گندم، جو، جواری مکه، کنجوره، آفتابپرست، نمک، 4 نمود ویتامین ها، روغن و غیره که برای افزایش سالمی چروا ضرور است استفاده می شود. مقصد اساسی ما سهمگذاری به صنعت کنانی کشور اینچنین تشکیل نمودیم جایهای کاری نو می باشد. در آینده کوشش می نماییم که حجم استحصال را بسیار نموده کارخانه های پرنده پروری اینچنین کارخانه های چرواداری را با محصولات پرصفت تامین نماییم. ما ساکنان محلی از این اقدام‌های حکومت جمهوری تاجیکستان خصوصا از اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامالی رحمان که برای ما چنین کارخانه‌ها را با شرایط‌های خوبی کاری موردی استفاده قرار می‌دهند خیلی خرسندیم. شاد از آنیم که ما در وطن خود در نزد پدر و مادر و عائله صاحب جای کاری گشته کار میکنیم و سختی زندگیمان را بلند میبرداریم. خوراک آمیخته اساساً به کارخانه و جمعیت‌های چرواداری و پرنده پروری ولایت سوخت و دیگر منطقه‌های جمهوری به فروش برآورده می‌شود. ارزش محصولات استحصالی خودی نسبت به محصولات از بیرون وارد شونده ارزان است. در اساس معلومات پیشنهاد شده ذخیره‌های اشیاء خام برای دوره‌های معین موجودند و اقتدار ذخیروی 8000 تن اشیاء خام میباشد. صاحبکاران در آینده نقشه دارند با بنیاد باز 6 چنین انشاءات ذخیروی هر کدام با اقتدار 500 تنگی حجم ذخیره اشیاء خام را زیاد نموده اقتدار استحصال کارخانه را باز هم افزون نمایند. اطلاع داده شد که در ناحیه جبار رسولوف این نخستین کارخانه استحصالی خوراک چروا است. در همین جا همچنین دیگر نمود محصولات استحصال کارخانه معرفی کرده شد. کارخانه سامان کشاورز بغیر از استحصال خوراک چروا و پرنده همچنین سال دوم است که در شهر دوشنبه کارگاه استحصال مکرون را به استفاده داده است. در آن 25 نمود مکرون با نام ارزنده و گرین فودز استحصال می‌گردد. حجم استحصال کارگاه در یک ماه 500 تن و در یک سال 6000 تن بوده. در آن 90 نفر فعالیت می‌کنند. محصولات کارگاه به بازار داخله پیشنهاد می‌گردد. زیرتابی سامان کشاورز در شهر دوشنبه شرکت ما 2 سال تشکیل کرده شده است که نامش جدم گرین فودز با برند ارزنده باشد. در آنجا 90 کس جای کاری ما تشکیل کرده شده ای که در آن محصولات‌های مکرونی از 25 نمود و نان استحصال می‌کنیم در شهر دوشنبه و همه این محصولات‌هایی که در شهر دوشنبه ناحیه سینا استحصال می‌کنیم و همه جمهوری تاجیکستان دسترس می‌شود. حجم استحصالی مکرونی 6000 تن در یک سال میباشد. ما تصمیم گرفتیم در سال‌های رشد صنعت مکرونی پسته ببریم چون که در این مکرون‌ها به تاجیکستان وارد کرده می‌شود. اگر ما در تاجیکستان همین завод را تشکیل کنیم اگر این برای هم برای اقتصادیات تاجیکستان هم برای صنعت بهبودی میشه هم جای کاری میشه. امروز همچنین با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالی رحمان در دهات گلخانه ناحیه جبار رسولوف کارگاه استحصال مصالح ساختمانی به استفاده داده شد. در این کارخانه معاصر استحصال خشت 2 مرحله را در بر گرفته طبق نقشه در یک سال تا 5 میلیون دانه خشت پخته استحصال می‌کند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالی رحمان در دهات یاوه ناحیه باباجان غفوروف با برداشتن پرده از روی لوحه رمزی کارگاه کارکرد سنگ خورا و مرمر جمعیت دارای مسئولیت محدود خورای سوخت را مورد بهره برداری قرار دادند. کارهای ساختمانی کارخانه سال 2018 آغاز گشته انشاءات در میدان 1.12 گکتار زمین از جانب صاحبکار محلی خورشید عبدالحمیدوف مطابق به طلبات زمان و طرح معاصر بنیاد گردیده است. کارگاه نو بنیاد برای کارکرد سنگ خورا و مرمر پیش بینی شده اقتدار استحصالی در یک ماه 2000 متر مربع را در بر میگیرد.
барои истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир ва ҷавобгӯи талабот технологияи пешрафтаи ширкатҳои ҷумҳурии мардумии чин ва Италия дастрас карда шудааст. Иншоот аз як ошиёна иборат буда, пас аз ба фаъолият оғоз намудани он барои 20 нафар сокини маҳаллӣ ҷойи кори доимӣ фароҳам гашт. таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои ҳамешагии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри пешрафти Тоҷикистони соҳиби истиқлол ва рушд бахшидан бахши хусусӣ ҳар як нафарро водор месозад, ки дар пешрафти ватан саҳми худро гузорад. Мо соҳибкорон иқдом гирифтем, ки бо роҳи таъсиси коргоҳи истеҳсолӣ барои сокинон ҷойи кор фароҳам оварда ҳамзамон дар рушди иқтисоди миллӣ саҳми худро гузорем. Бояд гуфт, ки шумораи коргоҳи коркарди санги хӯро ва мармар дар ҷумҳурии Тоҷикистон 9 ададро ташкил дода, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот дар соли 2021 93,8 ҳазор метри мураббаъ ва дар моҳҳои январ феврали соли 2022 5,1 ҳазор метри мураббаъ мебошад. бунёди иншооти нави истеҳсолӣ қадами навбатӣ дар самти расидан ба ҳадафи чоруми стратегӣ саноати кунунӣ бо суръати мамлакат буда, дастгоҳу таҷҳизоти дастрасшуда дар минтақа камназир мебошад, ки ин барои нозуку пурҷило мутобиқ ба дизайн ва мувофиқ ба талаботи мизоҷон омода сохтани санги мармару хорро мусоидат мекунад. барои фаъолияти доимии корхона ва ба талаботи замони муосир истеҳсол намудани маҳсулот мутахассисони варзида ба кор ҷалб шудаанд, зеро аксари механизми дастрасшуда бисёр вазифавӣ буда, дар онҳо амалҳои гуногун вобаста ба ороишоти санг анҷом дода мешавад. дар коргоҳи навбунёд аслан маҳсулоти ватанӣ коркард мешавад, ки ин ба таъмини талаботи сокинон бо маҳсулоти истеҳсолию ивазкунандаи воридот замина мегузорад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо имкониятҳои корхонаи нави истеҳсолӣ ва намоиши масолеҳи истеҳсолшуда таъкид намуданд, ки дар доираи ҷашнҳои миллӣ вусъат ёфтани тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ ва зиёд гаштани талабот ба маҳсулоти сохтмонӣ ҳамзамон ба истифодаи сангҳои мармару хоро низ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад. дар баробари ин ба сангҳои ороишии баландсифат аз ҷумла мармар ва хорои Тоҷикистон дар хориҷи кишвар низ талабот зиёд буда, танҳо бо роҳи истеҳсоли маҳсулоти баландсифат метавон дар бозорҳои дохил ва хориҷ бо маҳсулоти истеҳсолии дигар ширкатҳо рақобатпазир гашта талаботи мизоҷонро қонеъ сохт. имрӯз ҳамчунин бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти гулхонаи ноҳияи Ҷабор Расулов коргоҳи истеҳсоли масолиҳи сохтмонӣ ба истифода дода шуд. дар ин корхонаи муосир истеҳсоли хишт ду марҳиларо дар бар гирифта, тибқи нақша дар як сол то 5 миллион дона хишти пухта истеҳсол мекунад. 15 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар вилояти Суғд дар деҳоти гулхонаи ноҳияи Ҷабор Расулов коргоҳи истеҳсоли масолеҳи сохтмонии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди хишти аълосифатро, ки фаъолияташ тариқи хатҳои муосири технологӣ ба роҳ монда шудааст, ба истифода супориданд. корҳои сохтмонӣ соли 2019 оғоз гашта, иншоот аз ҷониби мутахассисони ватанӣ бунёд карда шуд. майдони умумии замини корхона 184 гектарро дар бар гирифта, масоҳати зери сохтмон 6811 метри мураббаъро ташкил медиҳад. корхонаи хиштбарорӣ аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ, директори ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди хишти аълосифат Нуъмон Розиқов бунёд карда шудааст. истеҳсоли хишт ду марҳиларо дар бар гирифта, тибқи нақша дар як сол корхона дорои иқтидори истеҳсоли 5 миллион дона хишти пухта мебошад. барои босифат ва ба талаботи замон истеҳсол намудани маҳсулот, техникаву таҷҳизоти муосир, ки ба меъёру стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ мебошад, аз ҷумҳурии мардумии чин дастрас карда шудааст. мо хокро гирифта якбор намуно карда истода ба анбор мепартоем, баъд аз анбор гирифта истода хокро ба хатти технологии нав мепартоем, аз он ҷо гирифта хокро ба ғишт табдил дода истода, баъд бо воситаи аробачаҳо онро ба даруни тафдон гузошта аз тафдон мебарорем. ҳамин техникаҳои нав ба мо имкон медиҳад, ки мо ғишти аълосифат бароварда истода ҳаракат мекунем, ки маҳсулоти мо бо дигар маҳсулотҳое ки истеҳсол мешавад рақобатпазир гардад. иттилоъ дода шуд, ки бо таъсиси коргоҳи истеҳсоли масолеҳи сохтмонии хишти аълосифат барои 40 нафар сокини маҳаллӣ ҷойи кори доимӣ фароҳам оварда шуд.
мавриди зикр аст ки дар ноҳияи ҷаббор расулов бо ифтитоҳи иншооти навбунёд шумораи корхонаҳои замонавӣ ки самти фаъолияташонро истеҳсоли хишти пухта ташкил медиҳад ба 11 адад расид. дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон 134 корхонаи хиштбарорӣ буда, аз ин дар шаҳри Душанбе 6, вилояти Хатнон 16, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 1, вилояти Суғд 53 ва шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ 58 корхона фаъолият дорад. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот дар соли 2021 178 миллион дона ва дар моҳҳои январ-феврали соли 2022 4,5 миллион дона хишти пухтаро ташкил медиҳад. имрӯз соҳибкорони ҷумҳурии истиқлоламон тамоми имкониятҳоро доранд ки нерӯи худро бо таҳкими рушди ҳамаи самтҳои соҳаҳои хоҷагии халқ истифода баранд. албатта ин ҳама бо шарофати сулҳу оромии кишварамон, стратегияи давлат дар сиёсати иҷтимоӣ ва албатта сиёсати хирамандона ва дурандешонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст. корхонаи истеҳсолоти ғишти пухта ки мо сохтаем, аз ҷиҳати технологӣ бо таҷҳизоти муосир ва пешқадам ҷиҳозонида шуда, бо тамоми талаботи истеҳсоли маҳсулоти бинокорӣ ҷавобгӯ мебошад. маҳз ба шарофати фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҷҳизоти воридшавандаи технологӣ аз хориҷи кишвар аз расмиёти гумрукӣ озод карда шуд. ин ба мо имконият дод ки истеҳсоли маҳсулотро ба роҳ монем, нақшаи қонунӣ гардонидани эҳтиёҷоти вилояти Суғдро ба маҳсулоти хушсифати бинокорӣ равона кунем. дар оянда нақша дорем ки истеҳсоли маҳсулот шумораи ҷойҳои кориро зиёд карда ҳиссагузории тараққиёти истеҳсолии ҷумҳурии Тоҷикистон шавем. ба сарвари давлат барои дастгирии соҳибкорон ва фароҳам овардани шароити мусоид ҷиҳати рушди бахши хусусӣ изҳори сипос менамоям. бояд гуфт ки дар замони соҳибистиқлолӣ таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои ҳамешагии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди бахши хусусӣ ва таъсиси коргоҳу корхонаҳои муосири замонавӣ замина гузошта, бо ин васила дар баробари рушди иқтисоди миллӣ ҳамзамон ҳазорҳо нафар сокинони ҷумҳурӣ дар соҳаи истеҳсолот бо ҷойи кори доимӣ таъмин гаштанд. зимни ифтитоҳи коргоҳи истеҳсоли масолеҳи сохтмонии хишти аълосифат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ташаббуси ободкоронаи соҳибкори ватанӣ Номон Розиқов баҳои арзанда дода зикр сохтанд ки баҳри рақобатпазир гаштани маҳсулоти истеҳсолӣ, таъмини талаботи сокинон бо хишти пухта ва фаъолияти мунтазами коргоҳи истеҳсолӣ таваҷҷӯҳ ва меҳнати содиқона замина мегузорад. дар доираи сафари корӣ дар вилояти Суғд, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи боғи болои деҳоти ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров корхонаи паррандапарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Амина Каро мавриди истифода қарор доданд. айни замон дар ин корхонаи паррандапарварӣ 60 нафар бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин буда, роҳбарияти корхона имконият дорад боз 40 нафари дигарро бо ҷойи кори доимӣ таъмин кунад. 15 апрел дар доираи сафари корӣ дар вилояти Суғд, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи боғи болои деҳоти ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров корхонаи паррандапарварӣ ва истеҳсоли тухми ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Амина Каро мавриди истифода қарор доданд. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки корхонаи мазкур бо ташаббуси соҳибкори маҳаллӣ Карим Каримов дар масоҳати 11 гектар бунёд гардидааст. самти асосии фаъолияти корхона асосан парвариши мурғ барои истеҳсоли тухм мебошад. парвариши парранда ва истеҳсоли тухм бо истифода аз дастгоҳу таҷҳизоти муосир ба роҳ монда шудааст. таҷҳизоти корхона ҷавобгӯи талаботи ҷаҳонӣ буда аз кишварҳои Италия, Олмон ва Русия харидорӣ шудааст. фабрикаи мо асосан фаъолияти худро баҳри истеҳсоли тухм ба роҳ мондааст. айни ҳол фабрикаи мазкур дорои зиёда аз 12 сех мебошад. фабрикаи мо яке аз фабрикаҳои калонтарини вилоят ба ҳисоб рафта. ин ҳам бошад бевосита натиҷаи дастгирию роҳнамоиши пешвои муаззами миллат ба ҳисоб меравад. айни замон ман ҳамчун мутахассиси ҷавон ба ин корхона даъват шудам ва саъй кӯшиш мекунам ки малакаи мавориди худро баҳри пешбурди кори фабрикаи мазкур равона созам. фабрикаи мазкур парвариши мурғро аз рӯзҳои аввал ба роҳ монда, аз даврии чӯҷагиаш то ба даврии тухмдорияш нигоҳубин мекунад. чӣ хеле ки медонед соҳаи мурғпарварӣ нозикҳои худро дорад. дар фабрикаи мо баҳри
бехатари мурғон ва бехатари маҳсулоти ба даст оварда ҳамаи корҳоро ба анҷом расонда мешавад. айни замон дар корхонаи паррандапарварӣ ва истеҳсоли тухми аминака 60 нафар бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин буда, роҳбарияти корхона имконият доранд боз 40 нафари дигарро бо ҷои кори доимӣ таъмин намоянд. бисёр хурсандам ки дар деҳаи мо корхонаи истеҳсоли тухм ба фаъолият шурӯъ кард. ман ба ин корхона ба кор омадам. дар ин ҷо маоши хуб мегирам. ин имконият медиҳад ки зиндагиамро ба пеш барам ва фарзандонамро хубтар тарбия намоям. ман миннатдори худро ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки барои мо занҳои хонашин чунин шароити хуб муҳайё намуданд. кӯшиш менамоем ки фаъолиятамонро хуб ба роҳ монда барои пешрафти ҷомеа саҳм гузорем. дар фермаи паррандапарварӣ имконияти парвариши 500 000 сар мурғ барои истеҳсоли тухм мавҷуд аст. масъулини коргоҳ нақша доранд давоми 3-4 соли оянда истеҳсоли тухмро ба 1 миллион дона дар як шабонарӯз расонанд ва истеҳсоли гӯшти паррандаро ба роҳ монанд. солҳои охир дар кишвар афзудани чунин корхонаҳои истеҳсоли маҳсулоти парранда имконият дод ки бозори истеъмолӣ бо гӯшту тухми парранда таъмин гардад. ҳамчунин воридоти тухм ва гӯшти парранда коҳиш ёфт. дар бозорҳои дохилии ҷумҳурӣ тамоми аҳолии кишварро мо бо тухми истеъмолӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза таъмин намудастем ки ин ҳамаро нишон медиҳад ки пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистони муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи паррандапарварӣ таваҷҷӯҳи зиёд намуда соҳаи паррандапарварии Тоҷикистонро аз ҳамаи намуди андоза ва боҷи гумрукӣ озод намуданд ки соҳаи паррандапарварӣ бо як пешравои калон ноил гардид. мо аз соли 2017 аз 65 корхонаи паррандапарварӣ ки гӯштию тухмӣ ки умуман буд, мо якбора ба 208 корхонаи паррандапарварӣ имрӯз кор ва фаъолият кардесем ки аз ин 102 корхонааш бо тухми истеъмолӣ барои таъмини аҳолии мамлакат кор ва фаъолият кардесааст ва боқимондааш барои истеҳсоли гӯшти парранда. корхонаи паррандапарварӣ амина ке имрӯз яке аз корхонаҳои пешқадамтарини ҷумҳурӣ ба шумор меравад ки ин зиёда аз 500 000 мурғи тухмӣ барои тухми истеъмолӣ барои аҳолии кишвар ва барои содирот имрӯз кор ва фаъолият кардесааст. мо бо восита ин технологияи нав мо аллакай 50 000 мурғи тухмдера ҷо карда дар инҷа парвариш мекунем ки технология барои маҳсулоташ барои содирот аст ки тухм ҳам тухм сифати баланд мешавад, ҳам тоза мешавад, ҳам нағз мешавад ва дар бозори ҷаҳон мо ин тухмро бароварда метавонем. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд ки минбаъд низ шумораи чунин корхонаҳо дар вилоят зиёд карда шавад, зеро ин тадбир дар баробари ғанисозии бозори истеъмолӣ ҳамчунин ба танзими нархи тухм мусоидат карда сокинон бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин мегарданд. тибқи маълумоти омории айни замон дар вилояти Суғд 136 корхонаи паррандапарварӣ фаъолият дорад ки аз ин теъдод 96 корхона тухм ва 40 корхона гӯшти парранда истеҳсол мекунанд. дар 2 соли охир дар вилояти Суғд 60 корхонаи парвариши мурғ ва истеҳсоли тухм мавриди истифода қарор дода шуд. дар 3 моҳи соли ҷорӣ корхонаҳои паррандапарварӣ 170 миллион дона тухм ва 5098 тонна гӯшти мурғ истеҳсол намуданд ки нисбати ҳамин давраи соли 2021 32 миллион дона тухм ва 1774 тонна гӯшти парранда зиёд мебошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи боғи болои деҳоти ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳамчунин ба фаъолияти коргоҳи истеҳсоли хӯроки омехтаи парранда ва чорво дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Амина-К оғози расмӣ бахшиданд. корхонаи мазкур дар як шабонарӯз 480 тонна хӯроки омехтаи чорвою парранда истеҳсол менамояд. дар идомаи сафари корӣ дар вилояти Суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи боғи болои деҳоти ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров коргоҳи истеҳсолии хӯроки омехтаи парранда ва чорвои ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Амина-К-ро мавриди истифода қарор доданд. корхона бо ташаббуси соҳибкори маҳаллӣ Карим Каримов дар майдони 10 гектар бунёд гардидааст. дар корхона асосан истеҳсоли камбикорм хӯроки омехтаи чорвою парранда ва моҳӣ ба роҳ монда шудааст. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки корхонаи мазкур дар як шабонарӯз 480 тонна хӯроки омехтаи чорвою парранда истеҳсол менамояд ки дар як сол ба 175 000 тонна баробар мешавад.
برای استحصال خوراک آمیخته چارواهای پرنده محصولات خام از کشورهای بلژیک، آرژانتین، آلمان، روسیه، قزاقستان و بلاروس وارد کرده شده با تجهیزات و دستگاه‌های زمانوی کارکرد می شود. С 2019 года у нас мы заключили контракт о поставке кормовых добавок, аминокислот в Таджикистан. Также мы им предоставили полное и абсолютное дистрибьюторство компании Интрака в Таджикистане. Сейчас у них и с 2021 года у них и Узбекистан, их рынок. Мы не используем в нашей продукции никаких ингредиентов, так скажем, из стран, где качество стоит под вопросом. То есть только европейское качество. بعدی به استفاده قرار گرفتن کارگاه 15 نفر ساکن محلی با جای کار دائمی و معاش خوب تامین گردیدند. محصولات کارخانه عوض کننده واردات بوده امکانیت فراهم می‌آورد که کارخانه‌های مرغ و چارواپروری وطنی با محصولات خوش‌صفت خوراک تامین کرده شوند و هم نرخ خوراک چاروای پرنده در بازار کاهش یابد. ما صاحبکاران میناداری خیش را با پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان بیان می‌نماییم که محض با دستگیری و امکانات‌های فراهم آورده آن کس امروز صاحبکاری در جمهوری تاجیکستان رو به روش نهاده شده است. علل خصوص ما تصمیم گرفتیم که از اعلان کرده شدن سالهای 2022 سال 2026 سال رشد صنعت تصمیم گرفتیم که یک چند کارخانه‌های استحصالی بنیاد نماییم. از جمله کارخانه استحصالی محصولات آمیخته خوراک پرنده و چاروا بنیاد کردیم که در عین حال به فعالیت شروع کرده ایستاده است و امکانیت دارد که در یک سال 175,000 تن خوراک آمیخته برای پرنده و چاروا تیار نماید و نرخ آن را در بازار پست نماید. ما نیت داریم که در آینده جایهای نوی کاری بنیاد نماییم. افزودن شماره کارخانه‌های پرنده پروری، فرمه‌های چارواداری و خواجگی‌های ماهی پروری ضرورت پیش می‌آورد که در کشور چنین کارخانه‌های استحصال خوراک آمیخته پرنده و چاروا بیشتر بنیاد کرده شوند. این زمان در ولایت سوخت در برابر کارگاه‌های کارکرد گندم و پخته که برای چاروا و پرنده ها نیز خوراک استحصال می‌کنند، باز بیش از 10 کارخانه استحصال خوراک چاروا و پرنده فعالیت دارند. با مقصد تطبیق نمودن هدف چهارم ملی عاید صنعتی کنونی با صورت کشور از جانب جمعیت دارای محصولاتش محدود امینکه کارخانه استحصال کننده خوراک آمیخته پرنده، برویلر، چاروای کبان و معده و ماهی شده شده است. در کارخانه تجهیزات‌های استحصالی دولت‌های بلژیک، فرانسه، خیتای و لیوان وصل کرده شده است. اقتدار کارخانه اجازت می‌دهد که در یک سال 175,000 تن محصولات بلند صفت استحصال کرده شود. در کارخانه 15 نفر متخصصان محلی با مزد معاش بلند و دیگر دستگیری‌های اجتماعی تامین کرده می‌شوند. در مرکز ولایت سوخت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان همچنین بینای معاصر دانشکده علم‌های دقیق و تکنولوژی تاجیکستان در شهر خیوجند را به استفاده دادند. دانشکده نو تأسیس امکانیت دارد که 2600 نفر دانشجو را به تحصیل روزانه و فاصلوی فرا گیرد. دانشکده مذکور در زمینه اعلان سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی تأسیس داده شده است. اطلاع می‌دهند همکاران ما. 15 اپریل در شهر خوجند اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مؤسسه تعلیمی غیر دولتی دانشکده علم‌های دقیق و تکنولوژی تاجیکستان در شهر خوجند را مورد بهره برداری قرار دادند. مؤسسه تعلیمی از جانب صاحبکاران وطنی نوریدین قاسموف، کاملجان کاملوف و نسیم نوریدین زاده بنیاد کرده شده. بنای تعلیمی از 5 آشیانه، تخخانه، 67 صنفخانه تعلیمی، 8 آزمایشگاه فنی، 20 حجره کاری، 4 صنفخانه کامپیوتری و کتابخانه با 4200 کتاب علمی و بدیهی، کتابخانه الکترونی با 209,000 کتاب عبارت می باشد. ما صاحبکاران وطنی با هدایت‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان با مقصد اجرای نقطه‌های پیام پرزیدنت مملکت به مجلس عالی تصمیم گرفتیم که
دانشکده علم‌های دقیق و تکنولوژی تاجیکستان در شهر خوجند تأسیس دهیم. امروز دانشکده با تمام شرایط مهیا شده است تا اینکه متخصصان با اختصاص جوابگو به بازار مهنتی امروز آماده کرده شد. خوشبختانه امروز با اشتراک بی‌واسطه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان دانشکده مذکور موردی بهره برداری قرار گرفت. جواباً به همه این غمخوری‌ها ما صاحبکاران کوشش به خرج می‌دهیم که من بعد نیز بهره وسعت بخشیدن کارهای آبادانی سازندگی به استقبال جشن مبارک ملی 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان سهم ارزشمند خود را می‌گذاریم. دانشکده نوتأسیسی علم‌های دقیق و تکنولوژی تاجیکستان در شهر خوجند امکانیت دارد که 2600 نفر دانشجو را به تحصیل روزانه و فاصلوی از روی 21 اختصاص زمانوی جوابگوی طلبات بازار مهنت به تحصیل فرا گیرد. در پرتو اعلان گردیدن سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف دانشکده مذکور بنیاد گردیده فعالیت خود را در سال تحصیل 2022-2023 برای 21 اختصاص‌های نو زمانوی با فراگیری 2600 نفر داوطلب برای خواهد ماند. ما کارمندان آموزگاران این بارگاه علم و معرفت برای این توجه سپاسمندی صمیمانه خویش را بیان نموده وعده می‌دهیم که بهر تعلیم و تربیت نسل نورس و آماده نمودن متخصصان بلند اختصاص سهم باسزای خود را می‌گذاریم. الحال یکمین گروهی تیاری از حساب خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ولایت به آموزش فرا گرفته شدند که من بعد می‌توانند در امتحانات مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اشتراک نموده دانشجو شوند. دانشکده برای سال خوانشی 2022-2023 نخستین دانشجویان را طریق مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قبول نماید. Я благодарна вам, уважаемый президент, за данные нам возможности, которые мы сейчас имеем благодаря вам. Сегодняшние достижения нашей молодежи и устойчивое развитие науки и культуры непременно ваша заслуга, Джаноби Али. В будущем я хочу стать хорошим специалистом в своей сфере и представить свой родной Таджикистан всему миру. من شنونده کورس آموزشی همین دانشکده هستم. عصر 21 عصر تکنیک و اطلاعات است. در شرایط امروزی اقتصادی به تکنولوژی اطلاعاتی اینوواسیونی جهانی تصور کردن ناممکن است. استفاده تکنولوژی معاصر امکانیت می‌دهد که ما معلومات عمیق و دقیق را به طور فوری دانیم. کوشش دارم که به دانشکده مذکور داخل شده آن را با موفقیت ختم نموده با علم و سوادی بلند در پیشرفت تاجیکستان عزیزم سهم گذارم. با افتتاح دانشکده 80 استاد و کارمند تکنیکی با جای کاری و شرایط مساعد فعالیت تامین شدند. در شفت بینای تعلیمی تالار ورزش برای بازی‌های والیبال، بسکتبال و فوتبال خرد موجود است. دانشکده مذکور در زمینه اعلان سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی بهر آموزش مکمل این فن‌ها، بلند برداشتن صفت تحصیلات، توسعه تفکر تکنیکی نورسان و جوانان تأسیس داده شده است. استفاده وسیع تخته‌های الکترونی، ویدیو پروژکتورها و دیگر وسایط معاصر تکنیکی در جریان تعلیم یکی از عامل‌های ثمربخش درس ها می باشد. دانشکده دارای آزمایشگاه های معاصر فنی بوده برای تعلیم و آموزش فن های دقیق به تعلیم گیرندگان بیش از 60 نفر آموزگار از جمله پروفسوران، دکتران، نامزدهای علم و آموزگاران با تجربه جلب کرده شدند. اطلاع داده شد که جریان تعلیم در دانشکده پورا طریق نظام کردیتی تحصیلات به راه مانده شده است. برای آموزش تحصیلات فاصلوی برای دانشجویان خارجه شرایط ضروری مهیا کرده شده است. پایه‌های مادی و تکنیکی دانشکده با تکنولوژی‌های اینوواسیونی مستحکم بوده 140 عدد کامپیوتر، 21 تخته الکترونی، 60 تخته صنفی، 110 کامره نظارتی، 21 پروژکتور، 30 پرینتر، 20 نوتبوک برای آموزگاران جوان و دیگر واسطه‌های تعلیمی از شرایط و امکانیت‌های معاصر برای تحکیم بخشیدن تعلیم و تربیت می‌باشد. ما آموزگاران جوان به کار جلب شدیم که مزد معاش خوب گرفته در این دانشکده ما کار و فعالیت خود را آغاز کردیم که در این دانشکده ما در آینده متخصصان صاحب تجربه، متخصصان بلند اختصاص را تربیت نموده در این دانشکده ما با تمام تجهیزات حاضر زمان مجهزانده شده است. همه تکنولوژی نو معاصر می باشد که ما آموزگاران از این خرسند بوده شاگردان خود را تربیت نموده ایستاده ایم.
جریان تعلیم در همه صنفخانه‌ها و کابینت‌های فنی نظارت و تحلیل کرده می‌شود. الحال در دانشکده فاکولته فن‌های دقیق و تکنولوژی اینوواسیونی، فاکولته مهندسی، بیزنس و اداره‌کنی با 4 کافدره تخصصی تشکیل گردیده. کافدره عمومی دانشکدوی فن‌های گومانیتاری و جمعیت شناسی عمل می‌کند. همه صنفخانه‌ها و حجره‌های کاری به شبکه بلند سرعت اینترنت پیوست است. در نزد دانشکده کورس‌های آموزشی چون زبان آموزی و آماده نمودن داوطلبان برای داخل شدن به مؤسسه‌های تحصیلات عالی و تحصیلات میانه کسبی طریق امتحان‌های مرکزانیده شده مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شده است. دانشکده با مؤسسه‌های علمی و تحقیقاتی، فیلیال انستیتوت زراعتکاری، اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان در ولایت سوخت، استانسیه تجربوی خاکشناسی و ملیارتیوی سوخت، انستیتوت باغ و تاک‌پروری و سبزوادکاری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان در ولایت سوخت، مؤسسه‌های عالی شهر خوجند، دانشگاه دولتی شهر گلستان جمهوری ازبکستان شرطنامه‌های همکاری را به امضا رسانیده است. تعلیم و صناعت در پیام پیشوا شد چراغ خلق و ملت در ره بخت و وفا. علم و تعلیم و صناعت در پیام پیشوا شد چراغ خلق و زمینی ما بهاری گلفشانی می شود از نیت‌های نکوی مردمانی با صفا. سرزمینی ما بهاری گلفشانی می شود از نیت‌های نکوی مردمانی با صفا. راهنمای خلق در آبادکاری پیشرو، راهگشای خلق در ایجادکاری پیشرو. شای خلق در ایجاد کاری پیشوا. دست سبز پیشوا کرده وطن را بستان، آبجی کور و کارخانه قهرمانی دوستان. کانی نور و کاخی نصرت از محبت ساختن، ما چونین مردی خدا را دوست داریم دوستان. راهنمای خلق در آبادکاری پیشوا، راهگشای خلق در ایجادکاری پیشوا. راهنمای خلق در آبادکاری پیشوا، راهگشای خلق در ایجادکاری پیشوا. راهنمای خلق در آبادکاری پیشوا، راهگشای خلق در ایجادکاری پیشوا. راهنمای خلق در آبادکاری پیشوا، راهگشای خلق در ایجادکاری پیشوا. در شهر خوجند راهبری دولت همچنین به فعالیت کارگاه خوجند مگیلوف لیفت مش آغاز بخشیدند. این کارگاه دارای اقتدار استحصال 36 لیفت زمانوی در یک سال بوده 50 نفر ساکنین محلی را با کار و مزد مهنتی خوب تأمین می کند. در همین جا پیشوای ملت با محصولات استحصال جمعیت دارای مسئولیت محدودی خوجند تارگ مش شناس شدند. 15 اپریل اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر خوجند با فعالیت استحصالی کارگاه خوجند مگیلوف لیفت مش آغاز بخشیدند. کارگاه نوی استحصالی با سهم صاحبکار راهبری جمعیت دارای مسئولیت محدود خوجند تارگمش مظفر جمعیف در همکاری با کارخانه استحصال لیفت مگیلوف لیفت مش جمهوری بلاروس تأسیس داده شده است.
مساحت عمومی کارخانه 1.8 گکتار را تشکیل داده برای بنیاد کارگاه 2.9 میلیون سامانی مبلغ خرج گردیده است. از این 2.1 میلیون سامانی برای خریداری و وصل و نصب دستگاه و تجهیزات تکنولوژی روانه شده است. دستگاه و تجهیزات از جمهوری بلاروس وارد کرده شده از تکنولوژی پیشرفته استحصال لیفت و دارای کفالت صفت محصولات می باشد. در اساس دستور و هدایت‌های جناب عالی محترم امامعلی رحمان ما با مقصد رسیدن به هدف 4 استراتژی ملی صنعت‌کنونی کشور کارخانه نو تأسیس دادیم که این مقصد این کارخانه تأسیس دادن این تامین بازار با لیفت‌های برای بناهای بسیار آشیانه میباشد. این کارخانه مشترک بین خوجند تارگمش و کارخانه مگیلوف لیفتماشی شهر مگیلوف جمهوری بلاروس میباشد. در اینجا ما همین لیفت‌های زمانوی بسیار صفتش بلند را استحصال میکنیم. قسم‌های آوردگی ما نصب و وصل کرده ایستادیم. من مهمان‌ها از بلاروس آمده کارگرای ما رو آموزانده ایستادند و حالا من همه جوانای ما کار به گرفتگی 50 تا جای کار نو تشکیل کرده ایستادیم. لیفت های نیم تیار از کارخانه مگیلوف لیفتمش وارد کرده شده با استحصال قسم های احتیاطی باقی مانده در کارخانه نوی شهر خوجند لیفت پوره برای استفاده آماده کرده می شود. طبق تحلیل های آماری در سال 2021 به جمهوری به مبلغ 4.2 میلیون دلار 4 نمود لیفت با وزن 1.8 تن وارد کرده شده است. تأسیس کارخانه نوی وصل و نصب لیفت امکانیت می‌دهد که در داخل کشور برای قانع نمودن طلبات بازار داخلی محصولات استحصال وطنی پیشنهاد کرده شود. این قدم اولین بهر استحصالات محصولات واردات عوض کننده وابسته به رشد ساحه صنعت می باشد. اقتدار استحصالی کارخانه 36 لیفت زمانوی بوده با بنیاد کارگاه نوی استحصال لیفت در شهر خوجند 50 نفر ساکن محلی با کار و مزد مهنت خوب تامین گردیدند. ما یک گروه جوانان در همین کارخانه استحصالی لیفت به کار و مزد خوب تامین گشتیم. من همچون متخصص قبل از آغاز کار در کارگاه استحصالی مگیلوف لیفتمش تجربه و آموزش گرفتم. حالا می توانم قسم‌های احتیاطی را وصل و نصب نمایم. ما از جناب عالی پیشوای معظم ملت برای تأسیس چنین کارخانه استحصالی منتدار بیان میکنیم. ما صنعتچیان وادار می‌نماییم که با مهنت شایسته در پیشرفت مملکت سهم گذاریم. خیلی خرسند روح‌بلند که با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کارخانه نوی لیفت براری با استفاده داده شد. این امکانیت می‌دهد که در برابری به جای کار تامین نمودنی و تجربه و ملکه‌ها در ماشین سازی بلند برداشته شود. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به تشبث صاحبکاری وطنی برای سهمگذاری در ساحه ماشین سازی بهای بلند داده با آنها برای مرحله به مرحله رشد دادن ساحه و من بعد به راه ماندن استحصال محصولات تیار توصیه دادند. با من همچون یک نفر صاحبکار راهبر همین کارخانه استحصالی باعث سرفرازی است که در افتتاح کارخانه لیفت براری اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اشتراک نموده عاید و رشد ترقیات من بعده کارخانه و وسیع نمودن دایره استحصالی توصیه مفید دادند. ما صاحبکاران وطنی با طور همیشگی از دستگیری و غمخواری جناب عالی برخورداریم. در زمینه توجه پیوسته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و هدف مهم استراتژی صنعتی کنونی با صورت کشور کوشش میکنیم که حجم استحصال محصولات رقابت پذیر واردات عوض کننده را زیاد نماییم. با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی معاصر استحصال لیفت‌های گوناگون باربردار، مسافرکشانی برای خانه‌های بلندآشیانه، کارخانه‌های استحصالی، مؤسسه‌های تندرستی و دیگر انشاءات عملی کرده می‌شود. کارگاه همچنین به جز لیفت‌های مقرری برای شخصان معیوب لیفت و اسکالاتور و ترابلاتورها استحصال می‌نماید. در همین جا پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با محصولات استحصال جمعیت دارای مسئولیت محدود خوجند ترکمش شناس شدند.
باید گفت که در زمینه دستور و هدایت‌های سازنده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و در دایره هدف استراتژی مملکت صنعتی کنونی با صورت کشور افتتاح کارگاه نوی استحصال لیفت از اقدام‌های نجیب و شایسته صاحبکاران در سمت استحصال محصولات رقابت‌پذیری عوض کننده واردات میباشد. در شهر خوجند صنعت ماشینسازی و استحصال محصولات اشیای روزگار، تجهیزات برقی، خوراک عمومی از استحصالات عنعنوی بوده. در احیا و رشد این ساحه شرکت وطنی خوجند ترگمش نقش ارزنده دارد. با تلاش پیوسته رهبریت کارخانه استحصال بیش از 40 نامگاه محصولات ها براه مانده شده است که قسمی از آنها قبلا از خارج کشور وارد کرده میشد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر خوجند از بینای تئاتر دولتی موسیقی مسکوی به نام کمال خوجندی بازدید نمودند. این تئاتر به تازگی از تعمیر کلی برآورده شده. شرایط و امکانیت‌های آن برای به صحنه گذاشتن نمایشنامه‌های نو و دیگر چاره‌بینی‌های فرهنگی خیلی موفق کنانیده شده است. اطلاع می‌دهند همکاران ما. امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر خوجند از بینای تئاتر دولتی موسیقی مسکوی به نام کمال خوجندی که از تعمیر و تجدید برآورده شد بازدید نمودند.